Reka ninjire mu biri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko Bukavu yaba imaze kwigarurirwa na leta y'i Kinshasa, nyuma y'uko M23 yaba yirukanwe muri Bukavu, ndetse biri kuvuga yuko nta kabuza n'ubundi intambara isigaye muri Goma ikomeye. Intambara ikomeye iri kubera muri Goma ndetse na Uvira. Muri Uvira navuga ko ari ibitero biri kugaba na M23 cyangwa se uyu mutwe witwaje intwaro cyangwa se umutwe w'iterabwoba cyangwa se AFC 23 cyangwa se AFC M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nimuze duhurire hamwe muri politike na diplomasi biri kuvugirwa kuri uyu muyoboro. Nimba ari ubwa mbere ugeze ku Ntebe TV ndakubuza ukanda subscribe, urangiza ukanda like, urangiza ugasharinga kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Ariko ambaze shimje nawe amaze kubikora urw'agaciro ndetse uri no mahirwe kuri twebwe. Reka twinjire muri politike na diplomasi biri kuvugirwa kuri uyu muyoboro. Biri kuvuga yuko rwose muri Goma ndetse cyangwa se n'ahandi hagiye hatandukanye hari kuvugirwa intambara cyangwa se Bukavu. Bukavu yo nta kabuza yamaze kuba yakigarurirwa n'inyeshyamba, yamaze kuba yakamburwa zino nyeshyamba za M23. Inyeshyamba za M23 zamaze kuba zakirukanwa muri Bukavu, hasigaye mu nkengero. Ndagira ngo ababonye amashusho kare twahoze turi live ndetse twahoze tubereka bamwe mu bigo mu kigo, twaberetse ikigo cyari kirimo Ababiligi ndetse bafungiyemo inyeshyamba za M23. Ibi ngibi byagaragaye amashusho twayagaragazaga kuko twari turi live mu kanya. Abahabonye cyangwa se ababibonye bo bari bahari rwose, babyiboneye n'amaso yabo. Ku munsi w'ejo naho twari turi live mu nkengero z'umujyi wa Bukavu ndetse twari turi kumwe n'abasirikari ba Wazalendo. Hari n'ibyo batangaje, ndagira ngo amashusho ahari abigaragaza ndetse bakomeje kugenda babibona. Uyu munsi naho mu gitondo twa live ndetse twabigaragazaga mu nkengero z'umujyi wa Bukavu ndetse twerekana aho Ababiligi bakambitse mu kigo cyabo. Ikigo cy'Ababiligi niho twari twibereye ndetse aho Ababiligi bari bakambitse. Ababiligi gusa bari bakambitse muri icyo kigo, ndetse dore ko ku munsi w'ejo bafashe inyeshyamba za M23 bajya kuzifungira muri icyo kigo cy'Ababiligi bari bakambitsemo. Ni ahantu hegereye igishanga ndetse ndagira ngo amashusho ahari abigaragaza twabiberetse ndetse twari tuhibereye. Ubu ngubu twebwe duherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse amashusho abigaragaza twayagaragaje kuri kamera ndetse mugeze kuyabona, ndetse muze kureba video z'Intebe TV muraza kuzisangaho, ndetse na live nejo tuzaba turi mu tundi duce tugiye dutandukanye FIDC cyangwa se leta y'i Kinshasa iri kugenda yigarurira. Ahubwo ngo nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro ndakwibutsa ukanda subscribe cyangwa se ugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bageraho 5/5. Ariko by'umwihariko wowe wamaze kubikora urw'agaciro ndetse uri n'uw'amahirwe kuri twebwe. Uyu munsi rero twari live mu gitondo kugeza mu masaha ya saa 5, ndetse ko twagiye tubereka abasirikare bagiye batandukanye ndetse n'aho intambara yaberaga, ndetse twaje kugera mu ishyamba. Twageze mu ishyamba biza kurangira tubuze network bitewe n'uko ari ishyamba ry'inzitane cyane twinjiyemo, ndetse biza kurangira tutabonye amarezo ngo dukomeze tujye mbere tubereke live. Ariko ku munsi w'ejo mu gitondo ndabibutsa ko tukomeza gutembera igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi mbibutsa ko tugomba gusoreza mu mijyi igiye itandukanye. Ntabwo nakinjira mu mujyi wa Bukavu kuko mu mujyi wa Bukavu ni amahoro masa ni nk'umujyi wa Kigali, kuko byamaze kugaragara ko umujyi wa Bukavu wamaze kwigarurizwa na leta y'i Kinshasa, ndetse abasitari bake b'abasirikari ba M23 bamaze gufatwa, ndetse n'abayobozi bagiye bayoboye amakudeta amwe n'amwe agiye atandukanye bamaze kwicwa, ndetse ku munsi w'ejo hagaragaye abasirikari benshi ba M23 nk'imfungwa zafashwe n'Ababiligi ndetse na FDNB. Nivuga FDNB itumva igisirikare cy'u Burundi cyakomeje kwinangira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kikavuga yuko kigomba gushyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko icyo wakibaza ni iki? Ushobora kumva intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukagira ngo wenda ukumva ni nka filime, ariko icyo nakubwira cyo intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abapfa bo bakomeje gupfa, abakira bo bakomeje gukira, ariko abamugara bakomeje kumugara. Ariko by'umwihariko inzirakarengane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje gupfa ku bwinshi. Kankubwira ngo rero izi nyeshyamba za M23 zamaze kuba zakamirwa Bukavu bidasubirwaho, ndetse mu nkengero za Bukavu hagaragaye abasirikare bamwe na bamwe bagiye batandukanye bashiwe n'amasasu ba M23 bagendaga bafatwa bucece mu gace, ndetse bafatwa byihuse, ndetse n'ababaga basigaranye amasasu make bakayakoresha bikarangira bafashwe, ndetse abandi bakicwa mu nkengero z'umujyi wa Bukavu. Twabigaragaje mu gitondo, ndetse ndagira ngo mwabyiboneye n'amaso yanyu. Abatabibonye mugende mushakishe live zacu
muragenda mubibona, kuko ndakwibutsa ko n'ubundi mu gitondo cy'ejo n'ubundi tuzaba turi live tugenda tubereka ahantu hamwe hamwe hagiye hatandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kamubwire ngo wakoze kubana nanjye mu makuru y'ingenzi agiye agezweho, turagaruka mu kandi n'ice cy'amakuru agiye akurikiye bitewe n'amakuru turi gukura ku mirongo y'urugamba. Imana iguha ubuzima buzira umubabaro ndetse ibyo kurya amafaranga.